TV machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ni e limbe mar odiechieng' mar ariyo e gwenge ma Lamu kendo kwayo oganda modak e alworano mondo odag kamoro achiel gi kwe. Bende nokwedo wach mar tiyo asasa gi yedhe mamero ji e alworano. Bende okwayo mondo omi giwe ywaruok e kindgi e kind weche mopogore opogore kaka weche mago mag lowo, kowacho ni obiro neno ni migawo mare ochiwo arita makare. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba tutafanya juu chini, mbele nyuma, kulia kushoto, kuhakikisha kwamba janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambayo ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Tutafanya pia kikao hapa ili tujadiliane na tuweke mbinu za kukabiliana na madawa ya kulevya na pombe haramu ili tuangamize shida hii. Ningetaka kuhimiza umoja, uwiano na masikizano na heshima kati ya jamii asili ambayo imekuwa hapa tangu jadi na jamii zingine zetu ambao pia ni wenyeji wa Lamu lakini ambao walifika hapa baadaye. Sisi zote hapa